Pemirsa pawewehan kasus COVID-19 nasional ring tanggal 13 Maret warsa kali tali kali likur kauningin sayan tedun saking rahina sedurungnyane. Ini kasus harian ring nasional kauningin kantun mungguh ring wilangan belasan tali diri. Asa punika taler ngenenin kahanan pasien padam COVID-19 taler kauningin tedun yening sayang ring rahina sadurungnyane antuk satak petang dasa kutus diri. Pawawan pasien padam kantos penyatakan diri. Raris pasien wilangan pasien kenak ngelangkungin kasus anyar inggih punika kalidasan tali diri. Anutin data Kementerian Kesehatan nguningayang panincapan kasus COVID-19 antuk langkungan solas tali diri, dados nyani kumulatif ipun langkungan 5 yuta diri. Asa punika taler kuentenan pasien kenak, kantos selai talian diri. Ring wilangan pasien padem kauningin wenten satak 15 diri, dados nyani wilangan kumulatif ipun kantos langkungan 100 tali diri, selami pandemi ngelimbak dawak bulan Maret warse kali-tali kalidasan lintang. Selantur nyani pasien COVID-19 sani kerawat, wenten langkungan 300 tali diri, saho suspek wenten langkungan sia tali diri. Dia Dewi Bali Pos nguningayang.